wati ya yope town council for the kamati ye ati ya Ben bookshop ometa kong wachet kong wano ratekila diti ye kuwachiwa kong tame yes wati for yope town council ameta wachi nikache mere jami chalu book ngo gini hey kamera munong ye jami ni wengti kany omera tini ni atia be afo yomate be. Now, dire chok we gloko winye bot jomatika neno ko ngwati adwa ngapeti winye. Now, watiki jo ario in EDDY ki PATOLOVER boy. John we bere ki piem kingi in ndwa bero medwe mabongwen ya Acholi in. Kitung bori tamoni anga maro mutingu kwot. John gu yu piem yo ken nge piem bere kingi chon. Tidong ngan man wachi in peloya ngan man wachi peloya. Tidong ti dula chel magluoni ka chel events. Uyubu yupi gidong gin kengi kong dongu goneri muziki magwa. Itamoni anga maro mo lon la wore kinjarion. Tamani EDDY ron. Tamani EDDY. Pinga tamani EDDY. Yan were yomo ya. Yomo i. Atira ne we mene madong yomo i madong goirong la yani. O mak wano kene tap. Oh, makeli tap. Yes. Oh my tinini. I don't know Acholi. Oh, you don't know Acholi? Which language do you know? Luganda. Me, I know very many languages. Okay. She doesn't know any language. She knows only Luganda. Sibetanyaba. Bulungi wasivyo. Bulungi. Bakuitani. Naba wanuka Suzani. Wekwa chet kong wanen kama wabi keri ye tickets. Tickets wapo leweng obibero idukan boruchi tunkuja kama inano wholesale jamiti ye kanyo. Tickets me yub madit man tickets me who owns the crown binonge kanyo. Boys utiningo weka mod kong boys. Weka bin paramo kariko mapa moro boys. Weka balturu materi jati nini? Afoy matek. Ngabe. Kanti nini? Yes, Nia Silva ki Delight Media Production. What you campaign Pajuarion who owns the crown? Piamu be berikin PATOLOVER boy genki EDDY WIZZY. Piamano be bedi Acholi in ndwa bero medwe mabung wen mwagali bario ki Pierre Rio we are when. Now, itamu ni anga iginjo in madong romotingu kwat. Gam Ine merogamo kong de gam nyinga kong nya kelwon Kitgum Francis yes Kitgum yo ipere temo ngo yo pet kan yo pere anego ringongo kingo kia char plastic marete irubu kiringongo anego ringongo rubu ki plastic now ikin jario eneni itamani anga maro mutingu kwot Ange ni PATOLOVER boy because EDDY WIZZY put down material we. Okay. PATOLOVER boy otio. Nge we mo PATOLOVER boy. Do ata. Achel mo. Achel kilone gene. Tan tarantan kilone. You were when I get at mini Anya. Kilone gene. Yeah. What the time on it? What the time on it? Abi dugu bore. Aha, me ati nini? Ati mabaya. Nyinga. Kaleri. Nya kaleri. Kaleri. Kaleri tila we? Tila we. Ke sampling we ni kong mafot mo work wa chera nyim. Chara jong pa be sampling. Kalera deg logo baba. Ni chago we look we. We look we ni. We look Aya kaleri. Ikenjari yo ni PATOLOVER we gin EDDY WIZZY. Tamu ni ngama romotingu kwot. Pien wateki competition magi wachi who owns the crown. Ikenjari yo ni. Eno EDDY WIZZY chama. EDDY WIZZY. Wepa EDDY WIZZY motiminge. Duan ta. Chale. I'm okay. Yeah, Mari. Duan ta. All right, afayo matek. Weka okong bulzikan. Omera tinini. Dima be. Afayo matek. Foyo. Kanyu wajungo. Kanti mabe. Now watiki yomatika waranyim yomatiki PATOLOVER boy genki EDDY WIZZY who owns the crown. Wamerunge no anga motera kin jari yo man. Ngeopie mu berutie chone kingi ngaman wachi in peloya we. Ngaman wachi into muto madir madaba. Inta wona anga maro mutingu kwot mu berutie ni ndwa bero ya Acholi ine. Ene EDDY WIZZY dong bitia do. EDDY WIZZY. Pingo EDDY WIZZY. EDDY WIZZY ti we de ti we ma wera besho. Okay. Afayo matek. Omera mbe mero metami? Yes, ni? Nya opere sa Ricky. Opere Ricky. Itamina ngai kin join maromo tingo who owns the crown? Mo PATOLOVER boy. PATOLOVER boy. Pingo PATOLOVER boy. Because he obi na me peje.
Jamine do donyo obi. Aya ba obi undu. Choti maliat ba muziki. Choti maliat. Fan were. Okay. Were ke unya. All right. Ke wai bi da du kene. Okay. Da lo ko ara yo kulo ke. Kana no ke wai we ke nya lo ke ko ara yo kulo. Yene we ko si chair wai base. Okay. All right. For batek again winyu eno. Imbe me tamumera. Okay, we have been kong. Mero tu chuwe dong ba? Akem kwene. Kaya no yo kulo. Ene we mo yuak ke mateka da. Yes, I am going to be no tampo American Jamatingo. Yes, I can join any Tamunia, Kitoberuka watch and I carry win. Ah, beg a parallel boy, piano, boy. parallel boy, take away me for now. I will do is wait for more by following way, Mike. Way, ma. Okay. Tell where to more tower will overcame I came go full. No, go am at the dead piano way for Nanya tobacco. Wait, tobacco. All right, Safari Matek, Amanu Obedo, tobacco. Hatika Warani Porkinong, Tampa Luak, your pet town council, ping a petica favoring one, but otherwise, Wabi Warani Porkora Gekore, man, Delight Multimedia YouTube channel, Charity subscribing, yes, Kinano Moti, Ati Idio Pet Town Council. Yes, the OPIT Town Council kirinano kere eno town achel town council achel matie very busy kama jame weng mabejo nonge ye kaiti OMORO binati OPIT Town Council. Now amita chwali kama tickets ubebedi ye tickets pa Yubman tickets pa who owns the crown kama wabiberu kanongo tickets tiye kache meru ticket pi Yub mubiberu inindwe aberu me dueme abungwen ya Acholi in nonge kan bot ladit uchi yes duka eni ye kama iberu kanonge tickets me Yub mubiberu inindwe aberu me dueme abungwen magali bario ki Pierre Ario wi angwen for matek ye kongwa non konga la dira for iba Atima ba. Nia Silva ki Delight Multimedia Production Delight ye jo nyo dula chel matika teno kwa kika chel event me yubo PM we mubi bedi kinja Rio eni PATOLOVER boy gen ki EDDY PM we manu be bedi ni ndwa biro medwe mabungwen ya Acholi in ni kai neno mabekin jario eneni itamuni anga mara mugono la wora kadungu owi abam Ke nero na ate na ne EDDY ramo goro. pingo EDDY nero Anel tie oro classe tie mara. Nero classe tie malo. Afo mata kuita pa maiti ninga. At this stadium. Yes, at of course fucking Rachel ma banning way your pay town council new mera. Nya DJ X Jo. DJ Exo. Now, kanyi giluoni ngo kama wati yeni? Kani giluoni Exo Burning Center. Exo Burning Center. Na ngeni we paltini wengti kan. Now, kitungbori ikinjari yoni bato mobi benuni itamuna nga maro mutingu kuotenuni. Well, ikin EDDY gan ke parlo boy. Ketong bar no EDDY ro ge parlo boy ro chamogi. Kami PATOLOVER boy ro chamone. Parlo boy ro chamogi no piare ngio ngaro dia dong gangaro. Dia ngio kiro boss me kan ker ken join. Parlo boy chamogi na chamade ya. EDDY wala tian tere. Afo matek petami. Yes, ye kong chet kong amot kong jomo kene bene kanyo mera tinini. Tiaba. Tiabe. Nyinga. Nyalo ni Daniel Olanya. Anya giluani DJ Silva aki Delight Multimedia Production. Wateno kwa kika Acholi event me yubo biberu maditi kumalo me Uganda Gulu City ya Acholi in. Kita wa yupimi kinjari yoni tamu ni angama romutingu kwote. Aro tam yoro PATOLOVER boy. Pingo. Ya yoro gochon. Tinga chaduang ko kom goj. Ya. Afo matek. Yes, itinini. Pengon. Penge gimo. Ameru fonyu nge gimo ya. Bindo. Wai penge gimo so wabi dog class for the nyinga. Nya be. Abe. Luwe eni kinga to mominge kinge. Anga minge. Gari yo wen. Anga minge loyo la wore kin jari yo. EDDY. Wepa EDDY mene mingeo. Okay, wawe kubedi. Wawe kadu oiwe. Loka we pengeo ero ngeo ni John gitie.